Tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Lion News. Tubifurije amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe ndetse namwe mukitwumva bwa mbere tubifuriza amahoro y'Imana mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kubajyana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kuba isibaniro ry'imirwano cyane cyane muri Sud Kivu aho bikomeje kubura ndetse FDN bikaba yafashe ingamba nshya zo kongera kugaba ibitero mu misozi miremire ya za Minembwe. Magingo aya urugamba rurahinanye kugeza ubu urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane nyuma y'aho M23 ivuye mu mujyi wa Uvira, ndetse byari byitezwe ko imirwano igiye guhagarara ndetse hakaboneka ituze mu bice bigiye bitandukanye. Ukaba ubona yuko bigiye kwiyongera ahubwo ndetse imirwano igiye gutangira ikaba igiye kuba imbatura mugabo, ndetse ubona ko FARDC yafashe imyanzuro ikomeye aho yatangiye kugaba ibitero bikomeye mu bice bigiye bitandukanye. Turarebera hamwe mu gace ka Sange aho aba FDNB ku ruhande rw'u Burundi bakomeje kwinjira muri ibi bice bashaka kwerekeza i Kamanyora. Ntago ari aho gusa turi bujye, turajya i Walikale turebere hamwe nyuma y'aho drone zikomeje kugenda zigaba ibitero muri biriya bice, habaye kombi ikomeye cyane ndetse habaho gukozanyaho hagati y'abawazarendo na FDLR na M23. Si ibyo gusa, turagera i Makobora naho bikomeje kuba bibi cyane ndetse ku rwego rwo hejuru. Igiteye inkeke n'impungenge nuko aba TPDF bafashe umwanzuro ukomeye cyane, bakaba binjiye noneho mu rugamba byeruye aho bari bamaze iminsi baracecetse. Ukaba ubona yuko bambariye urugamba bagiye guhamura M23 isa nkaho yafatiwe mbarigo ku bihugu bigiye bitandukanye, ndetse akaba n'umutego ukomeye cyane bashyize muri M23. Ukaba ubona yuko bikomeje kuba bibi, nambushi ikomeye cyane magingo aya abasirikare b'abawazarendo na FDN bibaguyemo aho muri mu gace ka Rurambo. Ubona yuko M23 nubwo nayo isa nkaho icecetse ariko ifite gahunda zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na Bwana Abishiti John. Bimeze bite magingo aya uno mugoroba, bihagaze bite ku mirongo y'imbere y'urugamba? Urakoze Bwana Damiane. Cyo navuga ku mirongo y'urugamba muri aka kanya, navuga mu gice cya Kamanyora na Uvira, ziranshezi mu majyepfo Sud Kivu. Ni ukuvuga ngo ubu ahantu ibintu bikomeye biri ni mu gace ka Makobora na Baraka. Yani izo nce umunsi abarundi ba deployinzemo ingabo nyinshi ku buryo bushoboka, ndetse kandi biravuga ko ejo ku mugoroba habereye ambushi y'imodoka z'amakamyo z'abarundi bayerekezagayo. Bagiyeyo aba M23 ari bambaye imyenda isa naho ari ya FARDC, babasha kumenya ibari bo, babatega ambushi bayigwamo bazi ko ari FARDC. Babimenya bagezemo, bigaragara ko havuga ko harasiwe abasirikare benshi b'abarundi barenga imibare tutabasha kumenya ariko bari hejuru ya 50. Ubwo ni ukuvuga ngo aho ngaho niho habereye ikibazo gikomeye cyane. Ahandi ni mu gace ka ruguru mu misozi ya Minembwe, niho hari ikibazo none cyabayeho cy'ibitero bya drone. Garagara ko hagizemo n'abaturage bahaguye ndetse hakagwamo n'ibikoresho byinshi byangiritse birimo amazu. Ikindi twavugaho ni mu gace ko muri Kivu ya ruguru, biragaragara ko mu nce za Beni naho hari ikibazo cy'ibitero byinshi bya FARDC yagigaba kuri M23 cyane cyane mu birindiro byayo bihari. Urumva ko intego ya FARDC ifite no kugira ngo ise naho ica intege zose mu nce zose M23 ideployinzemo ibirindiro bikomeye. Bwana Damiane, icyo naba kunganiraho mu buryo warumbwiye byo mu majyepfo muri Kongo hariya za Kamanyora na Uvira, urabona ko ariya ince nyinshi ihari adeployinzemo ingabo z'abarundi FARDC, wazarendo ndetse n'abacanshuro. Urumva ko hari isibaniro ry'ingabo zitandukanye ariko ziri mu mujyi wegeranye usa naho ufunze, udafite imihanda basohora iberekeza mu zindi nce za Kongo, uretse yenda kuba basubira i Burundi cyangwa bakifashisha ikiyaga cya Tanganyika. Ndagira ngo nawe use n'usobanurira abantu mu buryo bwo kugira ngo wenda hatabayeho kwagura ibikorwa byabo by'ibitero baciye mu zindi nzira mu gice cya M23 uburyo yabafunzemo,
urabona babasha kuva hari ahantu kugira ngo babashe gusatira mu bice M23 iyobora, bakoresha iyihe strategie kugira ngo babashe gusa n'abagura igice barimo basa naho bafungiyemo? Ni ikibazo gikomeye cyane ndetse gikomeje guteza inkeke, aho iri huriro rya FARDC ryafashe ingamba zikomeye ndetse ababiligi bakabaha ikoranabuhanga rihambaye mu bigendanye n'ubwirinzi bw'ikirere, aho amagingo ya indege zose ndetse n'amadrone asigaye yidegenje muri iki kirere, aho M23 isa nkaho yacitse intege mu ikoranabuhanga ry'ikirere. Urabona ko ari ikibazo gikomeye kitari buze korohera M23 kurwanya izi nyeshyamba zigiye zitandukanye zifatanyije n'igisirikare cya leta y'i Kinshasa ndetse n'aba FDNB baturutse mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'aba TPDF bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ntabwo turi hano twenyine, ariko dufite n'umuloko informa uherereye muri biriya bice. Bwana Karemba Aimable, bihagaze bite, bimeze bite, wowe urabona bihagaze bite nyuma y'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba muri ibi bice, aho maginga ya kuri Pwezeho hagabwe ibitero karundura byaba FDNB ubona ko bashaka kwisubiza ino minembwe yose? Niki kiri kuba ku mirwano ikomeye iri kubera muri ibi bice? Ni ukuvuga ngo rero ibintu ntabwo byoroshye, urugamba rukomeje kuba ihurizo, urugamba rukomeje kugenda rukomera nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kandi n'abandi bafatanyabikorwa biganjemo igisirikare cya Tanzania, hakazamo abacancuro b'abamurakawete bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, cyane higanjemo Abanya-Argentine, Abanya-Colombia n'Abanya-Mexique, aho utibagiwe Ababiligi na FARDC ubwayo, cyane aho hagaragara ku mirongo y'imwe ku rugamba Blue Special Force, Anaconda n'aba Eagles. Urabona yuko imibare myinshi cyane y'abasirikare bari guturuka mu kiyaga cya Tanganyika bava hafi neza no mu ntera yegereye Biera, abandi baca mu ntera zegereye ahitwa Karushi hafi neza n'imisozi yegereye Marindi n'ahitwa za Makunji. Aba bari no kuzanwa n'ubundi werekeza ku muhanda RP 1014 werekeza mu byerekezo bya Powezero, nibo bari gukora ikintu navuga ko kidasanzwe, kiri gucegesha bikomeye cyane umutwe wa M23. Ikintu kiri kuba cya mbere ni uko FARDC yo icyo yamaze kubona mbere na mbere ni ukugaba ibitero by'indege za drone cyangwa se uko M25 ibi bibanza guca intege umutwe wa M23 ukaba uri gushaka aho uhungira. Mu gihe uri gushaka aho uhungira, ngira ngo kare nahoze mbabwira ibyabereye ahitwa za Kamombo, mbabwira ibyabereye ahitwa Mashingu, mbabwira ibiri kubera mu misozi yegereye Kihande, Kingwengwe, mbabwira ibiri kubera hafi n'imisozi yegereye za Remera. Iyi Powezero rero ni navuga yuko ni igice cy'ingenzi kiri strategique kitegeye pozisiyo zose za Fizi cyangwa se na Minembwe, yewe na Uvira uri Powezero biroroshye cyane kuba amakuru fatizo y'urugamba kuba wayabona, cyangwa se byanakorohera kuba wakadivansa ukigira imbere gatoya umwanzi ukaba wamugotera hafi, byaba ari mu bibaya by'aha Minembwe cyangwa se no mu misozi n'ubundi itandukanye ya Fizi. Urabona yuko ibintu bikomeje kugenda binjira. Rero ubu rugamba muri Fizi navuga yuko aribwo rwajya rwatangira. Ejo nayo ndimo naganira nawe, ngira ngo ndi kubikubwira mu gikari nkubwira ni ntabwo intambara yigeze iba ku butaka bwa Kongo, ahubwo ubu nibwo intambara igiye gutangira, kuko cyane twagiye tubona intambara umutwe wa M23 usa naho ari wo wiharira intsinzi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko ndongera kukwibutsa yuko ubu aka kanya igihari nuko noneho FARDC niba ari ubugambanyi bwabayeho, wenda M23 akaba ari uburyo yagambaniwe wenda n'abasirikare bayo cyangwa se n'abamenya amakuru yayo fatizo, wenda mu bushakashatsi budasanzwe bw'igisirikare cya FARDC cyangwa ubutasi bwa FARDC hakoreshejwe nire demiyape cyangwa n'ubutasi busanzwe wenda bwa coalition muri rusange. Urabona yuko intambara mu buryo bwihariye butandukanye n'ubwo twatekerezaga yahinduye isura, ariko cyane nk'aho kuri Powezero navuga yuko kuba twavuga ngo EBRDP twirwaneho irahaguma, imbaraga ihafite na M23 barahaguma, biragoranye cyane dukurikije uburyo situation ihagaze, aho ubona yuko Uburundi, aho ubona yuko FARDC, aho ubona yuko Ababiligi, Abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bakomeje kugenda bisukanura ku bwinshi, ndetse kandi byanakwanga bagakoresha tactics zitandukanye, zaba ari izo kurwanira mu kirere cyangwa se no ku butaka mu buryo bwihariye kandi butandukanye n'ubwo twabonagamo. Bwana Karemba, ko bivugwa ko
mu gace ka Bibogobogo muri teritwari ya Fizi hari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi ndetse n'abafatanyabikorwa basa nkaho bashyigikiye izi ngabo z'u Burundi harimo FARDC. Navuga yuko magingo ya noneho FDN itakiri abafatanyabikorwa bitewe n'uko aribo basa nkaho bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, akaba nabo bayoboye urugamba muri ino Sud Kivu. Magingo ya ko bavuga ko habereye imirwano, ese aha Bibogobogo imirwano yahabereye yarihujije abahe basirikare, ko tuzi ko hari ibirindiro bikomeye by'aba FDN ndetse na FARDC n'abawazarene? Hari umusozi ngira ngo witwa Mpondwa. Uyu musozi wegereye Bibogobogo. Yego. W'ejo habereye ikintu nakwita ko ari igitendo kidasanzwe ariko kitamaze isaha imwe cyangwa isaha ebyiri. Yego. Aka gasozi rero kitwa Mpondwa niko kumvikanyemo cyane urusaku rw'amasasu no kuri uno munsi, kandi mwibutsa yuko aka ni agasozi kari kegereye imihanda route nationale 3 kuva mu byerekezo n'ubundi biva mu Bibogobogo usatira ibindi bice bitandukanye bihana intera na Bibogobogo, waba ujya Walungu, ujya Mwenga cyangwa mu bindi bice bitandukanye. Yego. Rero aka gasozi n'uyu munsi niko kabereho imirwano, ariko nanone bivuga yuko itaje kuba iminota myinshi, kuko ni igisirikare cya MLDP twirwanaho gikomeje kugerageza kurasa muri pozisiyo z'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo rebe nibuza ko babasha guhangana nabo mu buryo bwihariye cyane, babakangishije utwo dutero shuma bakomeje kubagabaho kugira ngo mu gihe habayeho gutegura intambara mu buryo bwimbitse cyangwa bweruye hakoreshejwe n'imbaraga z'ama 23 ku bakomando, bivuga yuko bari gutegurwa kugaba ibitero ku Barundi bari hariya barenga 3700 barebe yuko babakura muri biriya biti. Magingo ya niki kikubera ibaraka ko bavuga ko ku cyambo cya Baraka naho hakomeje kuba imirwano? Ni iki kiri kuhabera iyo mirwano? Mama 23 nayo yaba yarabashe kuhagera? Baraka navuga yuko cyane ko cyari igice kirimo n'abaturage bamwe na bamwe b'abanyamurenge, ntabwo yari kavuga kuko hari kwana n'abaturage nibura ni nawo umwihariko wayo cyane, ngira ngo FARDC no mu biyigora biba binarimo. Yego. Tukajya no gusanga na operasiyo nyinshi zikorwa ku ruhande rwa FARDC, banarashe hagati mu giturage. Yego. Amakuru yuko abaturage harimo abaturage bacumbikiye M23. Rero mu bice bya za Baraka M23 navuga yuko iriyo rwose, si Baraka gusa yewe no mu yindi bice bya Sud Kivu ni karimo bumva bavuga ngo M23 yatangaje ko igomba kwinjiramo buriya ijya gutangaza cyangwa sajya kumenya amakuru yuko igiye kwinjira n'ubundi yaramaze kugerayo mu buryo busanzwe n'ubundi bwa kinyamwuga nk'uko basanzwe babikora, nubwo FARDC nayo ubona yuko yagarukanye ingamba zo guhangana nabo mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Mu gace ka Karundu, mu gace ka Karundu ubwo hafi na za Kivovo ko hakomeje kuvuga imirwano ndetse n'ambushi zikomeye muri uno mugoroba. Urwango Karundu yo mama bwagatungira ngo mwagiye mubona igihugu cy'Uburundi mu buryo bw'iri cyangwa se bugaragara, ariko siko mbibona mu mboni zanjye, kuko njya ngira na bamwe tubana babarizwa mu cyama cyama 23 bari mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bw'akazi. Yego. Abo tubana ku ruhande rwa FARDC byari mu buzima busanzwe bw'akazi cyangwa no mu buzima bwihariye. Yego. Nuko rero Karundu navuga yuko haracyari abasirikare ba M23 mu buryo bwa kinyamwuga bari muri bahari rwose baharyamye, bavuga bati igihe kimwe cyangwa se ikindi hakoma rutenderi tukataka Abarundi tukataka FARDC. Ni ukuvuga ngo rero izo mbushi zo nizijya zibura, hari n'uburyo uyu mutwe wa M23 ujya ukoresha ubwo gushakisha ibiti bazi ko birimo abasirikare ba FARDC wenda bakambitsemo. Hari igisare cyari kiri hano hasi neza na za Kazinzira uva ku muhanda route nationale 2 werekeza ahitwa za Gatumba, ngira ngo mugeze kumva abasirikare 14 ba M23 bateze agaco abawazirendo bari barimo bose bakabikisha udushoka. Yego. Ibyo byaba M23 tumaze gutangaza yuko ivuye muri hashakishwa abantu bakoze iki gikorwa rimwe na rimwe bishaka no kwitirirwa Abarundi
abarundi baravuga ati reka reka, ubwo rero urumva yuko byanga bikora ko mama ko tuvuye ati tuvuye Uvira, tuvuye Karungu ntiduhari, Songo ntiduhari, Munana ntiduhari, Karungu ntiduhari, Muheto ntiduhari, Gomba ntiduhari, Kitu ntiduhari, iyo midugudu yose ya Uvira, ariko ntibisobanuye yuko mama ko atatu mu buryo bw'iwe cyangwa bw'imbitse yaba yaravuye muri Uvira. Maginga ya nambushi ikomeye cyane ma 23 yateze ingabo z'aba FDNB n'aba Wazalendo n'ubundi naho ngaho muri Uvira ni hano mu Rurambo. Byifashe bite, hari amakuru abashiye kumenya muri ako gace? Amakuru mfite hari operasiyo mama ko atatu ikunda gukoresha mu rurimi rw'icyongereza bita ngo ni 2-in-1 operation. Yego. Operation rero yitwa 2-in-1 operation, ni operasiyo twagiye tubona zagiye zinakoreshwa hariya mu kibaya cya Kibumba hitwa za Munigi na za Busozi, bazamuka berekeza hafi no mu Kibati. Yego. Operasiyo zagiye zikoreshwa muri teritwari ya Masisi, mama ko atatu iva kuri ya misozi ya za Mushaki imanuka Bambiro yerekeza za Goma. Yego. Operasiyo kandi twagiye tubona muri ya misozi hafi na parike ya Virunga ahitwa za Kinyambu, Kagira, Nyakakoma ndetse n'ahitwa za Rwamari hafi mu gihugu n'igihugu cya Kongo. Izo operasiyo rero uburyo zikorwa, yego, mama ko atatu itegura umunsi umwe niba ari iminsi ibiri, bakavuga bati mwebwe wenda muri wenda twexpose kuri Uvira abatetsi bati mwebwe, akenshi usanga we n'abasirikare bibaranyije bari mu giturage, ati abatetsi mumenye amakuru y'abari Kavimvira, abatuye Kalungwe mumenye amakuru y'abari Tongo, abatuye Munanira mumenye amakuru y'abari Muheta cyangwa se Kalungwe. Hari tumanza gukora akantu gasa no kwibutsa FARDC yuko kigihari. yego, Bagatega nkambushi nk'abasirikare nibuza nk'abatanu ba FARDC cyangwa bakabasanga aho baba. yego, Byaba ari ukubategera mu mayira wenda batashye mu masaha y'ijoro cyangwa se bari mu muvuma militaire mu masaha y'ijoro, ukajya kumva kuva ngo bandikishije imbarasasa, udushoka cyangwa se ikaramu, uburyo busanzwe bwa kinyamwuga bafite ukuntu babyitoza. yego. Wibutse yuko FARDC n'abafatanyabikorwa babo yuko bagihari kandi n'umugambi bakiwufite. Ubu rero niyo shusho y'urugamba ubona yuko baba bakoze turi muri rwo FARDC ikomeje kugaragaza yuko ihari kandi ishaka gutsinda, ariko baba bakoze turi gukoresha izo tactics zo kwereka FARDC yuko kandi hari n'amayeri adasanzwe ikomeje gukoresha kugira ngo yibutse mu buryo bugaragarira buri wese. Maginga ya n'icyo ubona cyahindutse ku birere ino mirwano ikomeje kuba muri uno mugoroba? Ese urabona abaturage bafite urwikango, abaturage bamaze kumenyera ino mirwano, bimeze bite mu baturage? Mu baturage igihari urwikango n'ubwoba, nta kindi kidasanzwe, ni ubwoba rwose. Abaturage bafite ubwoba bwinshi cyane mu murenge rwose, utuye hano mu murenge kandi utuye hano za Kidija, umunyamurenge utuye Kakuku, umunyamurenge utuye za Burambo, utuye mu misozi ya za Walungu, Sanduba gatoya, uri za Mweso za Nyabantu, uri mu misozi za Matare hariya za Mweso, arakubwira ati nubwo wenda nta cyavugiye iwacu, ariko kundusha amasasu avuganije kandi n'abaturage bahunga. Urumva yuko rwose mu misozi yose ya Sud Kivu navuga yuko ubundi igikuba cyacitse, kuko navuga yuko urugamba rwongeye guhindura isura ndetse kandi no gutera ubwoba mu buryo butandukanye n'ubwo buri muntu wese abyumvishemo, kuko nanjye bivuga ndi kubona kugabwa, ndi kubona ukuntu urugamba ruhagaze, nkabona ni ibikorwa rwose biteye ubwoba umuntu atavuga mu buryo nk'uko tubivugamo abikerenza, ahubwo bagakwiye kuba tuvuga ko FARDC navuga ko yagarukanye imbaraga zidasobanutse kandi bishobora kubabaza bikomeye umutwe wa 23. Maginga ya ubuyobozi bwa FARDC, tuvuye mu buyobozi bwa gisirikare, ubwo twavuga wenda ubuyobozi bw'i Kinshasa, bamwe bavuze ko Jean-Jacques Perussi yaba yarageze mu mujyi wa Uvira. Ese Maginga yageze mu biro, akazi karatangiye? Amakuru mamo sindamenya niba akazi gashobora kuba karatangiye cyangwa se kataratangiye, gusa byanga bikunda uburyo fatizo
bw'urugamba. Urabona yuko n'ubundi imyiteguro y'uburyo ibintu bigomba kugenda mu buryo bumwe bwa kinyamwuga bikomeje kugenda bitegurwa cyane. Magingo aya aherereye he? Koko ari mu mujyi wa Uvira cyangwa ntaho uhari? Byanashoboka yuko ashobora kuba ari mu mujyi wa Uvira dukurikije uburyo situwasiyo ihagaze, cyangwa se wenda rimwe na rimwe mu bindi bice yego byegereye cyane. Ahangaha wenda umuntu yakomoza nko kuri Baraka. yego ko byavugwaga ko asa nk'aho ari muri bino bice ariko akaba akirara i Bujumbura, kuko mu minsi yashize n'ubundi yari yarimuriye ibiro i Bujumbura. Magingo aya bihagaze bite, bimeze bite? ntago wamenya ngo wenda ashobora kuba atari yagera n'ubundi muri ibi bice. Amakuru mpamo yose ndamenya byuzuye cyangwa byeruye ko ashobora kuba yahageze, gusa n'amakuru ngiye gukurikirana neza nkaza kumenya uko bihagaze. Yego Bwana Karemba Aimable, nicyo ubonamo 23 yahindura nkaho uri kuri tere ndetse ubana na bamwe muri coalition bahanganye nabo, ndetse yuko ukunze kuganira nabo, ujya umpamagara ukambwira ndetse ukananyumvisha amwe mu majwi y'abantu baba mwaganiriye, uretse ko tutabitangaza hano ku kinyamakuru cyacu. Nicyo ubonamo 23 yahindura kugira ngo yongere igarure bino bice yagiye irekurira ihuriro rya FARDC, bikaba bimaze kuba ikibazo kuri bo, ndetse ubona ko byashyize hasi 23 ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ndi kukumva neza, ndabona iki kibazo, ndabona amarezo ari gucikagurika. Nari nkubajije ni nk'umuntu uri ku mpande zose uba ukurikirana bya hafi akantu ku kandi muri ibyo bice, ndetse ukunze guca mu gikari ukama mapu uko imeze, uko bamwe mu basirikare ba coalition ihanganye na 23 baba bakubwiye, ndetse n'umugambi n'ibyo bakora n'ibyo bari gutegura. Wowe urabona ari iki 23 yahindura mu mutego ukomeye baguyemo kurikurira iri huriro rya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ibi bice bigiye bitandukanye 23 yari yafashe? Niki bari bubashe gukora kugira ngo barebe buryo ki bakongera gutanga ibyishimo mu baturage? Muratwihanganira rero, ihuza nzira ndabona ryanze. Nibiza kudukundira turi bugerageze tumubaze iki kibazo, turumve uko byifashe, ndetse atubwire nuko bihagaze. Ni ikibazo gikomeye cyane, murumva ko bikomeje kugorana ku rwego rwo hejuru magingo aya, kubera yuko imirwano ikomeje kuba, kandi ubona ko yubuye mu gihe n'ubundi twari twiteze ko intambara isa nkaho igiye gusoza. Magingo rero birakaze, birakomeye. Bwana Habinshuti, wumvishije umuroko informa uri muri biriya bice, urabona ari iki 23 ishobora kuza gukora kugira ngo itabara abaturage bakomeje kugarizwa n'ibitero bikomeye cyane by'ano madrone ari kubateza ikibazo cyane ku rwego rwo hejuru? Urakoze Bwana Damien. Ni ukuvuga ngo ikintu M20 yabasha gukora nta kindi kidasanzwe hariya, ni intambara kandi niyo basanzwemo. Igomba guhindura ingamba z'uburyo ki yabasha kwegera muri ziriya nce z'ahantu hakorerwa operasiyo kugira ngo babashe koherezwaho drone. Urabona ni ukubaka uburyo bw'ubwirinzi bw'ikirere, kuko drone ishobora no kutava Uvira zigaturukana Kisangani no mu zindi nce za kure. Urumva ko ni ibintu bibasaba imbaraga nyinshi kugira ngo babashe guhangana na ziriya drone, kuko nta bitero byo hasi bahura nabyo bidasanzwe cyane, uretse drone nizo zisa naho zibamereye nabi mu bice byose. Rero icyo numva bo nka 23 babasha gukora ni uko bo babasha gukoresha imbaraga zishoboka, bakamenya gukoresha ubwirinzi bw'ikirere, bakongera imbaraga muri system zabo, ubundi bo bagakomeza ziriya nzira zabo. Uburyo ubona Uvira basa naho bayifunze kandi ariho hari forces z'ubwoko bwose bisa naho zihurira. Urumva ko babashije kugumana ibice bafite, uburyo basa n'abazengurutse. Urabona ko kari agace ka Makubora gasa n'agafunga ku mazi, nta yindi nzira n'imwe y'umuhanda iva Uvira yakwerekeza mu nce barimo. Urumva icyo baba basigaje batarashwe na drone
ni intambara yo ku butaka kandi bo baragerageza kuba bayishoboye, ni ibintu dusanzwe tuzi. Numva imbaraga bazishyira mu buryo bwo kurinda ikirere bakihagararaho, kuko nta zindi nzira zindi bakoresha keretse babaye ari abarashe Kamanyola ikavamo, Uvira ikavamo. Kandi urabona ko intumbero bafite ntabwo ari Uvira, kuko iyo baza kuba ari Uvira inshe bamaze kuyegeramo ibirometero barimo, ndakeka baba barabikoze. Ubu ntitwamenya strategie bafite, nabo ni abasirikare, ni ibintu bamenyereye. Ubwo hari umugambi bafite kugira ngo babashe gucubya biriya bitero bya drone ko birica abaturage, ndetse nabo birababuza gukora operation zabo neza, kuko ikintu kikuri hejuru urumva drone ikurasa bakoresheje ikoranabuhanga, waba bakubona igice uherereyemo, urumva ko badakoze ibishoboka kugira ngo babashe guhagarika ziriya drone bakoresheje nabo imiyoboro y'ikoranabuhanga. Nta bundi buryo bundi babasha guhangana na drone, kuko ku butaka ho nta kibazo bafite. Urumva Damien, ari ubwo buryo numva nabivugaho muri izo nce. Ni ikibazo gikomeye cyane ukuboko kwa FDNB mu kubangamira umutekano muri biriya bice bya Sud Kivu, aho magingo aya bakomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye baturutse kuri kote y'u Burundi. N'ubundi urabona ko bashaka kuba bakuramo ira axe ya Plaine d'Orzizi kugira ngo barebere buryo ki bazajya Kamanyola ndetse bakomeza Bukavu. Biri buborohere, cyangwa se M23 nayo ishobora kuba yarakoze defensive ikomeye ku rwego rwo hejuru. Weho ugenekereje urabona bimeze bite bwana John? Uburyo mbibonamo, urabona ko M23 ifite intego yihaye, nayo urabona ko yafunze ziriya nzira. Urumva ko ntiyatuma begera mu nce za Ruvunge na Kamanyola. Kari agace baramutse basatiriye bagasa naho bongera gusa n'abigarurira iyi mipaka ibahuza n'ibihugu, bagasubira inyuma bagafungura iriya nzira ya hariya za Makobora. Urumva ko baba babonye inzira ramforo yabo mu buryo buboroheye. Urumva M23 bisigaye muri iriya misozi yo hejuru, kandi urabona ingabo ziri hariya ni nyinshi, zifite ibikoresho bigezweho. Urumva baramutse batanze ari amayira yo hasi cyaba ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu wumva M23 nayo ikoresha mbushi za buri munsi, ifunga imihanda yose iza muri icyo cyerekezo, kugira ngo hatagira force nimwe ituruka muri kara gace yerekeza mu nce barimo, kugira ngo babashe gutanga hariya. Icyo numva gishoboka, ntago ziri nce zombi kuri mihanda ifunze M23 ishobora kuhava cyangwa ngo ikore ikosa ryo kuharekura, keretse bibaye ari iby'urugamba bidashobotse, ariko ubundi nabo niyo ntego yabo. Maginga ya ntago ari muri ibi bice bikomeje kuberamo imirwano, kuko maginga ya muri Nord Kivu naho birakomeye. Biravugwa ko ihuriro rya FARDC rikomeje kotsa igitutu M23, kandi umugambi ukomeye ko bashaka kwigarurira ibice byose byo muri Nord Kivu. Saho gusa na Sud Kivu urabona ko bakomeje kubikora muri seyasi. Niki kiri bukorwe ko ubona ko hatangiye imirwano ikomeye muri biriya bice bya Walikale, kandi bikaba bikomeje gusatira Masisi? Hamaze iminsi mu biganza bya M23, bihagaze bite muri biriya bice? Uratujyana mu masantre ya biriya bice, utubwire uko byifashe, turebereye hamwe ikiri bworohere M23 gukomeza kugumana biriya bice bakomeje gucungira umutekano wawe. Turabizi neza ko M23 imaze kubaka uburyo bukomeye cyane muri Masisi, kuko bahamaze iminsi, ndetse na za Rucuro mu bice bigiye bitandukanye byose ubona ko no Kivu nayo batangiye kugarizwa. Niki kiri niki M23 bukore kugira ngo ihagarike bino bitero, ndetse ubona ko byavuye ku bitero by'indege bikaba byakomeje no ku bitero byo kurwanira ku butaka? Urakoze cyane. Icyo navuga ku bice bya Walikale na Masisi, kara ni agace nako kari kubamo ibitero bya drone, naho urebye nta za mbushi zikorwayo, nta bitero byihangana bihari bidasanzwe. Ariko urumva ko FARDC yo imbaraga zayo n'intego ni uburyo bwo kugira ngo yigarurire ibirindiro bya M23 ifite muri ziriya duce, kandi maranye iminsi ikoresheje drone ku buryo babasha kubageraho babahungabanyije, kuko barashishije drone, ibikoresho byabo birangirika, cyangwa se nabo ubwabo bagahora badashaka kugaragara, kuko ntabwo drone ni ikintu kikurasa kigutunguye. Ubwo urumva birabasaba imbaraga z'ikirere, ubwirinzi, buryo babasha kumenya drone icyerekezo ziturukamo, ndetse bakabasha kubakumira ku buryo
kuziboherezaho nabo zibageraho bazi yuko zimwe zidasubirayo. Naho ubundi mu gice cya hariya muri Nord Kivu ni ukuvuga ngo hariya kara gace hariyo ingabo nyinshi za FARDC zimaze kudeployingayo muri iyi minsi, kubera uburyo babaye nk'abakoze operation kugira ngo bitegure ibitero mu nce zose zitandukanye M23 ifite. Urabona ko birasa naho ibitero bibera rimwe muri Sud Kivu, mu majyaruguru hose birabera rimwe. Urumva ko ni operation idasanzwe leta yateguye mu buryo bushoboka, ko ifite musada ushoboka, ifite abacancuro b'ubwoko bwose. Urumva neza ni ukuvuga ngo 23 ubu ni ukuvuga ngo nibwo ifuye n'intambara idasanzwe itari yiteze, kuko bibayeho mu buryo butunguranye. Irayisaba imbaraga nyinshi rero n'ingabo nyinshi, kuko urumva ko iraraswa mu nce zose, kandi agace bafite ni kanini cyane. Kukagenzura ufite ingabo zidahagije ni ikibazo gikomeye, ni ibintu byabagora. Urumva ko bafite ingamba n'akazi kenshi muri iki gihe kidasanzwe. Gusa ariko n'abantu tujya twizera bajya baratsinda intambara zidakeka. Ushobora kuzabona hari ikintu bakoze kidasanzwe muri iyi minsi kugira ngo babashe gucujya biriya bitero bya drone bibasatira ahantu hose, bibasha gusatira imijyi cyangwa ahantu hatuwe n'abantu benshi. Urabona ko bafite style yo kurasa abaturage mu buryo ki abaturage bafite aho bafashe barinze, ni abantu bafite communication cyane na M23. Urumva ko bababara nka informa zabo bo kubarasa babona ntacyo bitwaye, kuko basa n'abari guhashya abanzi. Niko wabibona ko ntago wakohereza drone ahantu hatuye abaturage nta nubwo abazi drone icyo ari cyo. Urumva ko yica itarobanuye nta bisiga. Urumva yuko birabasaba imbaraga zikomeye kugira ngo babashe gukora ibishoboka, barebe ikintu bahinduraho mu buryo bwo kugira ngo bahashye zira drone zibashe kugabanywa kuraswaho mu gice baherereyemo. Ukuboko kwa Amerika gukomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Reka tunyarukire mu gihugu cy'Ubugande turebere hamwe uburyo Kainerugaba yisobanuye ku kirego Amerika ikomeje gushinja Kainerugaba gikomeye cyane. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba, aho ashinzwe ibyo gukubitsa umugore wa Bobi Wine, ndetse bikaba bisa nkaho Amerika ishobora kuba yabyinjiyemo, ndetse yatangiye gutangaza bimwe bikomeye ko yagakwiye guhanwa. Uno musirikare arabihakana. Nuno mugabo mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ibyo umugore w'umunyapolitike Robert Kyagulanyi Ssentamu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, ndetse n'uwo bita Barbara Itungo uherutse kuvuga ko urugo rwe rwatewe mu gihe cy'amatora agakubitwa, ari ibinyoma. General Muhoozi yifashishije urubuga rwe rwa X yavuze ko Barbara Itungo abeshya kuko abasirikare be batamukubise, aho yavuze ati abasirikare banjye ntabwo bakubise umugore wa Bobi Wine. Mbere na mbere ntabwo dukubita abagore, ntabwo dukwiye umwanya wacu wo kuba twajya muri ibyo ngibyo. Turi gushakisha umugabo we w'ikigwari, ntabwo ari we dushaka. Kwa 24 Mutarama 2025 nibwo Itungo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yasobanuye uko urugo rwe rwatewe akagirirwa nabi azira kudatanga ijambo banga, aribyo bita password rya telefone yiwe. Icyo gihe yavuze ko ibyo byabaye mu gihe cy'amatora yabaye kwa 15 Mutarama 2026, aho yatewe n'abagabo benshi, ndetse ubona ko batoranyijwe bakamugirira nabi, bakamukubita badasize n'abakozi be. Ibi kandi byabaye mu gihe umugabo we Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine nawe yari yagiye mu buhungiro nyuma yo gucika abashinzwe umutekano bariwe mu rugo. Ni mu gihe General Muhoozi nawe atahwemye kugaragaza ko nyuma y'amatora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashakishijwe, aho yavuze ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi 200 bamaze gufungwa, abandi 30 bakicwa. Muhoozi yahakanye iby'ikubitwa ry'umugore wa Bobi Wine, avuga ko abasirikare be ntacyo bapfa
n'abagore. Ni ikibazo gikomeje kugenda kigaragara nanone muri iki gihugu cya Uganda, ubona ko Amerika yatangiye guhagurukira ibihugu bitandukanye, ndetse Muhoozi Kainerugaba akaba yamaganye Amerika mu kuba bamushinza ndetse banashinze igihugu cy'Ubugande ko cyaba kitari icya demokarasi. Anavuga ko Amerika nta demokarasi ifite, kuba yarabashije kwinjirira igihugu nka Venezuela kigatwara perezida wabo mu buryo butemewe n'amategeko ku gihugu cyigenga. Ni amakimbirane akomeje kugenda agaragara mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse ubona yuko na M23 ishobora kuba yaraguye mu mutego wa leta ya Amerika, bitewe n'uko Kisekedi yagiranye deal ikomeye na Felix na Amerika, kugira ngo ndetse anavuge ko bakwiye gufata 90% by'amabuye y'agaciro muri ba bice, ariko bakirukana M23. ubona ko bikomeje kuba bibi cyane. Bwana Habinshuti, n'icyo ubona gikomeje kuba muri bino bihugu bisa nkaho bikomeye, biteza intambara mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bikabangamira abaturage? N'iki ubona ukuboko gukomeye kw'ibi bihugu bya Amerika ndetse n'ibindi by'i Burayi, n'iki ubona kihishe inyuma y'uku gukomeza kubangamira ubutegetsi bw'Kinshasa mu kudahuza M23 kugira ngo abaturage bagire umutekano, ukabona ko abaturage bakomeje kugira ikibazo? Bwana Dami, urakoze cyane. Icyo navuga kuri iyi ngingo ni uko tumenyereye ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari na biriya bihugu by'iburengerazuba bw'isi, ni ibihugu bisa naho byabaye nk'ibyaduhatse imyaka myinshi, biba bishaka kuvuga rikijyana, ugereranyije n'ibyemezo bashaka kudufatira hano muri Afurika cyangwa ibihugu bindi biciriritse, se niko nabyita, bo nk'uko babibona. Ubona iteka bashaka ko tugendera ku mahame yabo n'ibyemezo by'ibyo bashaka. Ntabwo ari demokarasi baba batwigisha, kuko nabo ubwabo ni ikibazo ntayo. Ntabwo Amerika yakwigisha demokarasi igenda igafata perezida wa repubulika uri ku butegetsi mu gihugu akamutwara nk'igisambo. Urumva ntabwo baba ari bo baza kukwigisha demokarasi. Gusa barabivuga bijyanye n'agaciro n'imbaraga bafite n'ubushobozi, bakabivuga nk'ukuri, kandi bamwe bakabyemera uko niyo baba batabyishimiye. Ariko ikiriho ni uko nyine umuntu azaharanira, Nyafurika bagomba kuzafata umwanzuro wo guharanira ukuri kwabo, bakirwanirira, kuko ntabwo bazigera babaho mu gashakabuhake nka kariya. Amerika ntabwo yabura ubugambanyi hano muri Afurika iyo ibona ko ari igihugu gifite ikikuramo cyane, gifite ubutunzi nka Kongo. Ntabwo ubugambanyi bwabura mu ntambara nk'iriya. Byanze bikunze ni ukuba amaso, yaba ari inshuti yawe ntabwo wayizera 100% ngo wumve ko hari ibyo izakugezaho utabigizemo ubwenge. Bishobora kuba ari ubugambanyi bwaba bwarabayeho, kandi urabona niyo yafashe umwanzuro wo kugira ngo M23 isubire inyuma kubwo kubahiriza ari amasezerano. Nabo barabyubahirije barabikora, ariko urabona ko intandaro y'intambara n'impinduka ibayeho, aho basubiriye inyuma kari agace urabona uburyo bari kugakoresha. Urabona ko ni ibintu byasaga naho byateguwe, kandi aho bagereyemo nibwo ubonye ko bisa naho bihinduye isura mu ntambara iri kuba. Ntabwo ariyo ntambara twari dusanganywe. Ndumva ari ubwo buryo nabyumvamo, Bwana Damian. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse kutavuga rumwe kw'abahuje ubuyobozi ndetse n'ubutegetsi gukomeje kugenda kugaragara mu bice bigiye bitandukanye, aho no mu gihugu cy'u Burundi muri CNDD-FDD hagiye hagaragara bimwe mu bitagaragaza guhuza, ndetse ubona yuko harimo amakimbirane akomeye, haba ku mugaba mukuru w'ingabo. Nakubwira yuko no muri Kenya amaginga ya bikomeje kuba bibi cyane, aho Gachagua wabaye vice perezida yashinje perezida Ruto gushaka kumwica. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane, ubona ko bisa nkaho ibice bigiye bitandukanye mu bihugu bisa nkaho byo muri ubu burasirazuba bikomeje kugenda bigaragaza kuba gahunda zikomeje kugenda ziba mbi ku rwego rwo hejuru. Maginga ya ni iki kiri bukorwe, ni iki gikomeje kiri buze gufasha bamwe muri aba
abanyapolitiki bakomeje kugenda basa nkaho bakurura imvururu ndetse n'akaduruvayi mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo byose tugiye gucukumbura turebere hamwe icyo bari gupfa hano muri Kenya, ndetse tuninjire muri CNDD-FDD aho bivugwa ko nyuma y'aho uwahoze ayobora iyi CNDD-FDD yongerewe manda, magingo aya Ndikuriyo ingamba nshya yaba yafashe ndetse no kwigarura imitima w'abatari bakeya, ndetse ubwoba bwakomeje kuba bwinshi, aho mu minsi yashize byavugwaga ko Ndikuriyo yagerageje kwica General Neva. Ese bari bukorane bate? Ese biri bugende gute nyuma y'aho n'ubundi General Neva we n'umugore we baje kumutegurira impano ikomeye? N'iki kiri bube? Tugiye kubicukumbura turebera hamwe uko byifashe, ndetse turebe akantu ku kandi, turebe na point strategique M23 iri gutegura, kuko turi buvugane na bamwe mu bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, batubwire uko byifashe, ndetse n'umuroko info wacu wa Buze Network turi bwongere tumugarure atujyanemo imbere, kuko hari amakuru akunda kuduha tutajya tubagezaho bitewe n'uko biba bitemewe magingo aya. Ariko biravugwa ko n'ubundi M23 yaba yafashe umwanzuro ukomeye wo kubura imirwano ku rwego rwo hejuru kugira ngo bakubite umwanzi, bitewe n'uko umwanzi akomeje nawe kubakubita ahababaza, aho ari kubatungura akaba yamenaho urufaya rw'amasasu, aho magingo ya FARDC iri gukoresha drone z'ubwiyahuzi. Drone z'ubwiyahuzi abantu benshi ntabwo bakunze kuzimenya, nakora ko drone z'ubwiyahuzi arizo bita kamikaze. Kamikaze ntabwo igisubirayo, ntigirekura igisasu, ahubwo izana n'igisasu ikabastingira aho ngaho. Urumva ko izo drone ziri gukora, ziri guhitana abaturage batari bakeya, ndetse n'abasirikare ba M23 batari bakeya. Ibi byatumye M23 nayo ifindura umuvuno, ikaba igiye gusubira mu mirwano. Niki turi bwitege twanzura tunanzika Bwana Habishuti? Akoze cyane. Icyo twavuga kuri uriya mugambwe w'i Burundi uri ku butegetsi, habaye impinduka. Urabona umuyobozi wari uriho nta cyahindutse, niwe wasubiyeho, ariko ntabwo General Neva aribyo yari yiteze, kuko ntabwo yumvaga ko uriya mugabo yakongera kuyobora iriya shyaka, yenda bitakunda, kandi ni umuntu wavuzweho kenshi ko harimo ikintu cy'amarenga cyo kutavuga rumwe nawe. Aramutse rero ubutaha yiyamamaje, ubwo urumva habamo ikibazo gikomeye cyane yahura nacyo cy'akazi ko kugira ngo agire uburyo ayigarurira imitima y'abaturage n'abantu bahuje muri guverinoma bari muri iriya shyaka. Urumva Neva ko asabwa imbaraga nyinshi cyane hariya, kandi hari ikibazo cyinshi. Wumvise ko yagiranye ibibazo n'umugaba w'ingabo hariya batari kuvuga rumwe bijyanye n'ingamba zo gufata ibyemezo byo kohereza ingabo muri Kongo. Urumva ko ni ibintu bitaganiriweho nk'inzego za gisirikare kugira ngo bafate uriya mugambi. Ishobora kuba bikora ari inyungu ze bwite yihariye, bo badafitemo inyungu, kandi urabona ko hariya operasiyo zimeze kuriya ziba zirimo impfu n'ibindi byose, n'amafaranga yenda n'ibyo bakwangiza byose by'igihugu, kandi giciriritse kuriya kiri mu nzira y'amajyambere. Urumva yuko hari ikibazo gikomeye. Ubu kubera duhugiye mu ntambara za Kongo, ntabwo Burundi wabutekerezaho, nta nubwo abantu bavugaho byinshi cyane uretse nk'iyo mpinduka ziba zabayeho. Ariko ubu ndakeka ko mu gihe kiri imbere ikibazo cyabo nibwo kizagaragara kandi kivugwaho cyane, bitewe n'amakimbirane arimo acecetse kubera guhugira mu ntambara ya Kongo. Akoze Damian. Birakaze, birakomeye cyane. Ubona yuko anakiriye ubutumwa bw'umuntu uherereye muri Kenya, aho ambwiye ko n'ubundi uyu munyapolitike Rigathi Gachagua, kuko nari nabibabwiyeho gakeya, nakiriye ubutumwa ambwira yuko n'ubundi bisa nkaho yaba yinjiye mu nkubiri zo kuba yagira uburyo ki yarwana n'uyu muperezida uri ku butegetsi bwa Kenya. N'uyu munyapolitike n'ubundi uvuga ko yaba yarashatse kwicwa na Ruto, aho byabaye ngo ku cyumweru tariki 25 Mutarama 2025 mu gace ka Nyeri. Urumva igihe byabereye magingo ya nibwo bimenyekanye, ubona yuko bikomeje kuba bicane. Ngubwo Rigathi Gachagua yari yagiye kwifatanya n'abaturage mu masengesho mu rusengero rwa Wairima Aske. Gachagua yanditse ku rubuga rwa X n'izindi mbuga nkoranyambaga
yavuze ko Perezida William Ruto yohereje itsinda ry'abicanyi mu kubicira mu rusengero, aho yavuze ko babarashaho amasasu ya nyayo ndetse n'imyuka iryana mu maso. Mu bundi butumwa, Gachagua wabaye visi perezida nyuma akirukanwa na William Ruto amushinja kumunaniza mu nshingano, yanditse ko ku bw'amahirwe yabashije kuva muri ako gace akagera iwe amahoro. Urumva ko ni ikibazo gikomeje kuba kibi. Turakomeza dukurikirane bya hafi uko situwasiyo zimeze ndetse turebere hamwe uko byifashe muri ibi bice bigiye bitandukanye, ariko reka tubararike kugira ngo tuze kubagezaho uko situwasiyo imeze mu mirwano magingo aya ikomeye iherereye muri ibi bice byo mu misozi miremire ya Minembwe, aho ubu magingo aya rwambikanye. Ngayo nguko rero, reka ngushimire we wahisemo kubana natwe, kandi nawe watwumvishe bwa mbere, nta kindi tugusaba ni ugukora kuri like ugakanda subscribe, uburyo nawe ukajya wakira amakuru acukumbuye kandi yizewe aba yavuye kuri tere, kandi tukabana umunsi ku munsi. Reka mbashimire mbifuriza umugoroba mwiza no kunogerwa na gahunda z'iri joro. Ciao. Murakoze cyane.